Rahayu, rahayu, rahayu. Sami sugro rahayu, rahayu. Rahayu disusun sama. Rahayu, rahayu. Sugro disusun sama. Sugro disusun sama. Buka nih. Ayan. Tinggal ini betul kan lot. Dijadiin ini? Tinggal wak dua. Oh, ini di Tinggal wak dua. ah 3.000. Oh, berarti kini di baju lo? Oh, belum? Ay, baru itu bukan mau bulan pindah ke main. Oh. Lagi sanggup pindah ke main. Oh, cabang ini dah. Baru. Jam 2. Coba.
YouTube kita. Yeah.
Kagak. Naga. Kagak. Iya. Iya. Mantap gitu. Aduh. Tahu. Padahal nggak sih? Cek.
Bang. Eh, Well, bu. Sip. Ya.
Ye. Aje. Seluruh bagian grup. Serap sih mana? Ayo. Tak kacau. Full. Cepat lah. Ye. Aje. Jaro. Orang gue ripan kan. Nên bên đuông nữa.
Có nhắn gì đến chưa? Desa Sunan, lagi melingkar, Rahayu, Desa Sunan. Ya.
disusul lagi ini sangat merinding. Saya merinding dan tangan gemetar. Pertama kali ada susunan Lungo ring pura desa Abian. Sampun tidak merangkap kudu hari semunga hari gedong yang siwa karma kati makorimas masinale Magapura Vilusara Jasotane muro Rahayu-rahayu ide susunan sami sampun melinggih iki ring karya kecuali pura desa Biantu benjaan karya wong sabo desa ring pura dalam niki ide susunan sami jagi melasti ring pura tanah lot. Rahayu sareng sami sampun memargi antar sabda karya sidaning don disusunan sami sampun melinggih. Rahayu dumugi labda karya sidaning don Om Santi Om.